timak sambil-sambilan nggih, sambil berdengah ni lain-lain unin berdengah siku sisiku kelak gadang antap unin berbitan dan ditekerangkang anak jari tekerumpun si baki berak lain-lain unin berdengah coba solawat marah baru nggih, solawat mud baca nggih, coba sila tiang nunasan juk pelunggum sam lamun tengah malam jam sekek jam 2 nikah nggih nggih, nangis bija nggih, nangis bait jam sekek tuis nangis jelas tiang pelungguh ndik tahu tedem nunasa kira-kira tahu tedem dem tahu tengah malam jam sekek jam 2 tuis lon berminyak tadah nangis umur 4 tahun 5 tahun dan nangis nah goda perang goap semangat si solawat nggih, pertama mbe mau pahala, kedua bija ha baru modeng ha nangis niki becatan teduk, arun teduk, arun tedem. Lamun ah bija tedem, arun itu amak mau giliran. Giliran kembi ya, giliran tedem. Lain-lain doang, papu-papu nih. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama pelunggum tiang muliakan dan hormati Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Nurul Maswa Ibrahim, yang kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga. Yang juga saya muliakan hormati sanada Al-Ustadz Lalu Ispan Riyadi SAG, yang kita doakan juga beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga. Yang kita sama-sama muliakan Ibu Ratminah yang hadir baru di tengah-tengah pembacaan sholawat. Beliau adalah salah satu anggota DPR Kabupaten Lombok Tengah dari Demokrat. Alhamdulillah bisa berada. Mohon berdiri Ibu. Bisa. Nggih. Nggih. Nah, beliau alhamdulillah sampun berada di tengah-tengah pelunggum tiang di acara pengajian nggih sholawatan Muslimat Ratibul Haddad Darul Falah. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga. Dan sami hadirin hadirat sami jamaah laki bini sapulih sempat di kegiatan rutin tiang pelunggum sami yakni Ratibul Haddad dilanjutkan dengan solawat baru terpimpin sarang sanak dani kita. Mudah-mudahan nabi pun hajat doa tiang pelungguh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Satu bahasan ulama, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammad. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Pegawaian amal-amal tiang pelungguh arak kalen terterima, arak kalen dek, arak kalen terkabul, arak kalen tertolak. Illa salat ala nabi Muhammad, kecuali solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den arak tertolak niki, ia langsung nod bersolawat, nun terterima terus dek. Tiang pelungguh paham dek paham, ngerti dek ngerti, darah mempaham hailek lembaran awal datang akhir. Kadang-kadang awal tahun miluli awal, tahun dek miluli akhir. Kan masih niki tidak akan mengurangi pahala pelungguh. A'maluna bainal qabuli wa raddiha.
pegawaian masih belum tentu nak terima atau ndik. Ini takabul, ini ndik teka illa salat ala Nabi Muhammad, kecuali salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung timaan sambil-sambilan. Nggih, sambil-sambil berjorak-jorak, sambil mak gending kan, nggih. Ndek emjak tahu bahadrah mana-mana tombun panci mengkadu, masih bak mempantok, masih tembus pahala salawat. Serius ndek serius niki. Nggih. Nah niki bahkan naperan hadis saat yang pelunggum sami sekali bersolawat tica 10 teh. Nggih. Sampun tetunasin niki. Sabrembe jak solawat saat terbaca sekali maut 10 ni ke sekalipun dalam keadaan det serius nggih ndet hadir atit yang pelunggum meh ente lain angan teh nggih mbe jagalin pikiran lagu sekali sabaru ni ke pulih 10 kebagusan. Mau napi lagi sak betul-betul hadir jiwa raganya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bau tetung run nilai salawat tiat tican pelunggum tiang. Amin ya rabbal. Oleh sebab ni ke sila genem-genem nggih timak sambil-sambilan nggih sambil berdengah nilai lain unin berdengah siku sisiku kelak gadang antap munin berbitan dan kerangkang anak jari terkerumpun si baki berak lain-lain munin badengah coba solawat marah baru nggih solawat mud bacet nggih coba sila tiang nunasan juk pelunggum sam lamun tengah malam jam sekek jam 2 nikah nggih nggih nangis bija nggih nangis bait jam sekek tuis nangis jelas tiang pelunggum ndet tahu tedem nunasa kira-kira tahu tedem dem tahu tengah malam jam sekek jam 2 tuis lon berapa tada nangis umur 4 tahun 5 tahun dan nangis. Nah goda perang goap semangat si solawat nggih pertama mbe mau pahala, kedua bija habaru modengah nangis niki becatan teduk arun tedem lamun wah bija tedem arun itu amak mau giliran giliran kembi ya giliran tedem lain-lain doang papu-papu nih nggih giliran tedem nggih giliran ya kena daripada nanti dengar-dengar sedelit nggih. Nah mungkin sebelum napiaran pengajian akan disampaikan oleh Al Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Nurul Maswa Ibrahim.